versus Nancy Amnyaya. Mbali statement. Uthembani Sibanda uthi ngimangalela umkami uNancy Amnyaya ngokungala ngafica esehambile wachiya ebhale incwadi. uNancy Amnyaya uthe yikho sibili. Yes. Hlaba phansi Thabisa. Sathabisa mina sengihambile ngakithi njengoba sengithini ngamazi aphuma emlonyeni wakho kade ngifisa ukwakha umuzi lawe. Kodwa sengibekezele ngaze ngadinwa okwami lawe sokwehlule. Kangeke kuphinda futhi ngiphenduke empilweni yakho. Njalo kangikuzondi ngokuhle ngifisela khona phakathi uhambo lwempilo. Mina Sifebe sibuye sidle sasuta izolo ngicabanga ukuthi ngibuyele kwabakithi funa ngathola ukuphumula engqondweni lemoyeni. Engicela ukuthi siqhubeke nge-maintenance yabantwana. Siqalele khona okwagcina khona ukuyabhadala imali yabo ebhenki ngoba iyo eza ebagcina. Sala kuhle umama wabantu bakho uNancy Amnyaya. Impahla zami ezisekitchen ngiyaphenduka ngeyinye lamakhiye ngizozithatha. Right wali wabela. Sukuma sisi. Abantwana bangani? Ababili. Manje wona uthi umfazi isifebe uphinde umbophe uyaphinde isithuphe. Wawusehle umnene wafeba okwafeba yini? Awenza indaba wenza ngamanga indaba yami ngendaba ukuthi unkosikazi ixabana ngendaba ye-movement mina ngaphuma emsebenzini mina umuntu osele ephuma kuya ngapha ekhaya. Ekhaya ngapha? Emission. Emission ngokubani? Emission ngogogo la ngoba bahlala khulile khona. Ngoba umntwana wabani? Ngokomnyaka. Kujaye kuyiko. Ngokonkomazana. Ngosigula. Umnyaya nguyisi. Mtaka bani unkomazana? Mtaka Elita, umzulu kaManyoni. Mtaka Elita uyabetshona yini kona kanti nimbone balekela indoda. Sathana weRoma. Wena uyena indoda. So manje i-movement yani. Saka indaba yami indaba ukuthi saka indaba yakho so yena ngumuntu ophuma na vele mphumile emsebenzini ya usale ephuma kuya ngapha emission ayiphenduka ngezikhathi late. Mina ngaba sembuzo okunye kakhulu ukuthi ngifika kwenza ukuthi sephenduka futhi ngezikhathi ezinethe. So mina ngase ngimbuza yathi ngifike ngenza lokho esayise ukuvumela umuntu ahambe. Labantwana bangani? Ayebo labantwana babili. Uvele maintenance wobhadala. Mina ngayibhadala. Uyayibhadala? Hayi ukuphenduka kwesihlala sonke wazange ngayibhadala wasesihlelo. Umama nomama. Umama. Uhamba lomama. Uhamba lomalume Ngoba kuwena lokuzena ukufana. Uyahlangana yini evumela abantwana ukuthi bayebula kuhamba njani? Ngicela uyafika. Kuyini? Alimsekelanga umntwana. Ukuthi kupheba namba. Kanti manje ngayesa ngakibo yichiya into ezingezadla kuhamba njani? Mina ukuthi bona bangakhuluma bethubaza hlala. Incwadi wayibhalela ngikhuluma ngokufeba kuyini? Ngathi sesilamahlandla ambalo amaningi elokho ekhuluma ngendaba yona leyo ukuthi ngisifebe. So ngithi mina hayi wanthathe ekhaya. Bese ngibuza ukuthi le nto oyitsho uyazisekela yini ukhona ule proof yini le evidence la atshengisa ukuthi akala. Ngithi saka manje mina uza ngithi ngisifebe njani kuba kade ngisifebe ingakamphendukanga kuzokwakha lawo. So sicina sesingasazwisisani kuhle ekukhulumeni. Okusebenzela.
awenza umsebenzi okwakho kathi wena wasuka nini kuye okwathi sengisuke le about 2 weeks ngisukile wona walandile mina kokwenza ngalandile ngathola incwadi wena awukhombisa incwadi wakhombisa incwadi angikhombisanga manje wekela ulandele wena into umfazi nxa wawumfuna kuthi ukuthi liqiniso ukuthi wena ukhuluma kuye manje lo uyaphenduka usemubhatalisa inkomo amazwi anjalo kakhulu yemfazini omthandayo uzele naye sezwana wena azubele endodeni lo uyabela inkomo yokubhatala mina ngifuna lutho kukho uzili angifuni ukuzwa umfazi uphathwa nje ekhanda uyezwa uyezwana inkomo buya lapho wena wakumfazi wamthatha kolokuza ngane lake lathethisana lake lathethisana wena sikubone lokuzeni ekhanda mara lapha umuhle lapha ungakapheli asikubona ngolomnye umuntu wena ngakubona ngokwazi lapha engangisebenza khona wena angizange ngivele mbone uthethe umfazi umfana loyihlalela ngaphansi lo amfunda kuzwa lo sokusabuyale emzini wakhe akunamuzo wena mzolo akunamuzo otshiwayo akula wena mfuna ukuthi umtshele ubabala ukuthi wena xa usithi mina ngesifebe kumbe bakhuluma ngo isizadlala bona uzaphuma uzazivusela uyongenziwe mfuna inkomo la eyaphi umntwana lo yekumxolisa kwakho ngamazwi akho and ungawaphindi futhi ungabuya futhi la ungaphindi wafuthi la uyabhatala inkomo sifuna abantu abarespect abafazi sezwana uyazibona izalwa lezi uyazibona buza ugogo wakho lokuthi leminyaka emingaki sendoda buzi lana eminyaka emingaki 50 nasane sinye buzi gogo wakho manqulele eminyaka emingaki 85 esendodeni wona ufuna ukusikhuluma into zakho zokwakha kwamba ubona lo ngabafazi okungcolileyo uchiklindiletile wena uzibambe wena inkomo yakho ngiyabela lapha wena imali elingana lenkomo la ka 26 precious uyabela wathi esi wena mzulu endodeni okutela kutshela kokwenza tshela ukuthi ngisukela wena sikunika amandla sifuna ukuthi abantwana bakhule bedubeka bezintandana hayi yazi abantwana bafuze baphile kuhle lapha nawuzuzisa usize la besikubona uzisa usize ezololo uhambe phela ubona kathi umfazi lo kaliwa lo kulabanye abafazi kule ungabona uthetha abantu bakogumbo laba komaphosa laba kumpofu laba konqobe laba kumoyo sungenile njengomkomo usurayithi cela ungisayinele lapha Themba so mhla 26 yakufuna yeso sigqithe ngayo andithi